Wewe
ntahora Mbego tubateye iturungu. wewe nta kibazo umushitsi ashitse ushobora kumwakira ahashikiye Akara kugira ngo bayamaze mushye warongere bashitse. yego Mugabo ko mwari muri yizi. shira hano icara hano ego haba Mbega kumego ntibukwiye uyu ndiwe bari yafatiriwe n'ibitabaje. birashika urabona ko abadamu twakora twishi ahantu n'abatumye ariko urabona ko byagoranye cyo gitubona byagoranye ndetse n'abaje pasima bibazo Sasa birumvikana kabisa. Birumvikana gusa ntacyo ko tubasanzeho burya umushinga nawe niwe byose hama tube turashaka kucatuzanye arashikiramo ntacyo uyu munsi murazi ko ari umunsi nomara kuri twebwe ko ari umunsi udasanzwe nubwo sinzi ko nobyita ibyiza byinjiye mu bindi jewe dusanzwe tuzinanye mu by'ibikorwa by'Imana byo gusenga ariko n'umunsi si ibyo binzanye ndibaza ngo aho twazanye n'uyu musore aracyari muto hama hari ijambo ndaje nzanye hariho ijambo ndaje nzanye iryo jambo ariko si ry'uyu mukuru wiwe yashikiye n'urugendo iturumbuka yaroreye indege ubusihari ariko nk'uko bari bamaze kubipanga twabayobwije tutabisibye kugira ngo bigende neza rero karibu cyane shehe ndabona neza mwana wawe sheze ndabona byakugoye simbuza n'akandi gatebe mwana simbuza n'akabutoni dutebe bambwira ngo umubona wiyicare karibu mwicare hanyuma tutarandiriye ntarandiriye rero iryo jambo bantumye yaragana ijambo yarambwiye yuko yari yateguye yuko aza kuza kwimenyekanisha mu yandi majambo yari yantumye ngo kugira ngo mumenye ku mugaragaro nk'umwana kuko yavuze ati ashobora kuba ariko arazunguruka ashobora kuba ariko aratembera ariko agashaka kuza kugama nk'imvura ikagwa ageze muri kano gace cyangwa izuba cyangwa iki cyangwa ngo kubera gufise abana agashaka gukina n'abana kubera abana bangana ngo bakine ajambo ati rero byiza twoza kugira ngo twebwe turi kumwe ariko ashaka afatirwa no mu rugendo rero icyo tubaza ntaco ko mutonya w'abahari rekaca aza mu gishingo ciwe hama kugira ngo urubanza rubandanye ukuri kwawe nibyo rero reka tubahe ijambo nawe tumuhe ijambo uyu ndibaza ko bafite icyo tubwira gikomeye gatoya yataragira icyo avuze ni ukuvuga yuko kuva kera iyo umwe yafashe urugendo birashobora gusiga ushobora kumugira mu kibanza icyo urumva nticyashobora kudutangaza cyane ibyo bintu dusanzwe tuzi kuko nta muntu ushobora kuba umusubirira hamanira n'ibyo rero ni ukuri kazi ibisanzure mu rugo kwa Mutama Sogo nta ngorane ihari nta imvura iza kubanyagira hanyuma ikitari uco mutarabona ngaha n'ibindi biraza kuboneka kugira ngo uze kubandanya muguwe neza ego mwana vuga mwana wacu kabisa Hari abantu bari sana ikintu kimeze
Manana kimwe byose ndabizi usana ko busige gusohoka tutoyisi haguruka mbese genda shawuca urabizi jewe nawe byo turabidasireka kungora genda wicare kamisha butega mbese ndakwinginze haguruka ndabigusabye genda wicare mbese haguruka Nuretse nk'amura ko nicaye neza narambitse amakuru ndayumva yose genda wicaye hafi mbese reka kumureba ibintu mwiza ndakwinginze haguruka none ni nk'inamico umwana wanje yatunze no guca bugufi urabizi reka bavugane mama igituma hagurutse acuruza neza ariko umunye twari imyaka myinshi twaheye kitari gito ku bw'ibyo hari byinshi yagiye arafasha hari byinshi yagiye aramba hafi y'imari gusa ugomba usiga ukadasha hari byinshi utazi nagenda cyane ariko yari yarangije aramba hafi ku bw'ibyo rero ngomba ndamushimire mwe bivuye ku mutima kandi nawe abyumve yuko ngomba ndamushimire agashimire niyo ndamuresa kandi mesina mu cyubahiro cyawe ndakwinginze kandi ntubifate nk'ibintu bisanzwe ana iyo nana nicaye urabona iyo nana nicaye ogenda naguherekeza ngo naguherekeze ugenda wicare hagati mama tuza hana kimwe tuza mesina genda wicare hagati kole dasiri we bwakucatse genda wicare hagati no banza mukuri mwene wanyu ushobora kuvuga ko ari hamatumve komeza genda wicare ikabasigaye hanagure kugira ngo wicare gusa nabiraye hana mesina wicare mama sinabibonye uko yandika ijuju mu moto icyo kibazo kije nagikwiriye uraza kuvuze ko kwiki ntacyo rindira agaciro kugira ngo tumve icyana kuva bashikirize maze wicara tuza maze twumvise icyo umwana agomba kuvuge ariko aratapfa umwana mamubiriza sibyo cyo kavuze jewe icyo kibazo kije nagikwiriye ugikwiriye n'ubonyene ati gute umvizana kubwiye ngo murafundikanya ibyo mufundikanya mwarafundikanyije nanjye ndafundikanya ubu rero byose bigira bifunduruke sibyo bigira bifunduruke jewe reka kunyihutisha reka kundugika kurongorwa jesi ndagera ndacyari muto reka kundugika iyo nashaka ndiwe reka umukobwa wandi yigire kurongorwa jesi ndagera musi nageze nzogera sawa ugeretse ngaho muvyeyi ibi byose ni agakino kakiriwe utazi waza kukira mu rugo wanjye ni agakino kakiriwe utazi tegereza bakubarire kuko burya iyo ugize ikintu wihishije ejo gakino kikajya habona wewe waragenda urafundika ufata umukobwa wawe ushaka ko ari warongorwa motive wanga ubundi ikindi nacyo hari n'igitazi ajya amakuru yose reka nawe kubinjira mu bitabo nabyivugira umvize amadarasa wewe uraza iminsi myinshi wajya kugaruka kuyakuya umutama ndagukunda sheri wanje ndagukunda akakwahira umwana uriko urabyumva wowe warafashe
umwana wanje wasanganiwe uko napfakaye umufata nk'igikoropesho umwana wanje tukajana gusenga mwebwe twitana ibindi bigabo hariya hirya ngo kigenda gufise ubutunzi ngo tuzobirya ngo tubirye umwana wanje agirirwe bakimana yamwishura utuza guhonyura muri shuzi yiwe mushaka umwana we wawe wazanye aba ari we aronka umugabo bijya byose wabipfundikanya kuko gusenga k'umwana wanje twarasenga imana ikatwishura rero no kuvuga iki uyu munsi ibyo wakoze byose birafunguza noneho umwana kubwire burya najya amakuru bijya muhungu ngahora mugendana yose yaramenyekana iby'uko yarongoye uwundi mukobwa byose twarabimenye nakubwiye ko imbere no kutarenga juri dr tuzinanye uyu mutamu rero ibi byakozwe umuhungu wacu yaciye aja hamwe n'umukobwa wawe bapanga iby'urubanza kugira ngo wibaze ngo bagira babane kumbe ari mitwe bagiye kugira ngo haze harongogwe uyu mwigeme yakunzwe ari Imana yasezeraniye uru rugo kumana kubwire icyo Imana yasezeranye ntigihinduka icyo Imana yateguye ntigihinduka n'umwana w'umuntu wewe ariko ushaka ko hagenda uwawe uwo wasanze muri urugo nawe asigara mwene majambo kandi impamvu ariko twarayimenye kwa kugira ngo umukobwa umurungike kurongo nawe ucuja kuri kare gahungu itunganira umugabo ugenda uri cyane umva ndakubwiye abantu benshi barihenda wari ushaka ngo mwandikwe kuzocugira divorce cyangwa ibyo ugenda uri cyane hari ikintu mwenda ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ifatanije yazagiye gitatu ibi bintu by'amadivorce ego isaba leta zirabyemeza ariko mu ijuru imanza zizokongera gusasa ibi nibiba biherenga ku isi kuko Imana ivuga ngo icyo Imana ifatanije ntihazagira ugifatana rero mu ijuru izi manza zizobandana abandi bisanzwe barahera hariho n'ikintu cyatarazi burya nta cagizwe ibanga kitazoshirwa habona ivyo byose mwebwe mwabimenye gute kurya nyine mubigira ibanga umuntu asenga Imana yamwibira rero ibanga ikamenya ati hajya nomeze uku genda uku icyo kuba nubwira umukobwa wawe humura iyo umuntu asenga Imana imubera ku izamu Imana imubera amaso Imana imugirira neza kuko ibyo dusenga ni Imana yumva kandi ni Imana yishura wewe ntiwitwararitse ibyo mwana wiye aragucokoza aragira iki ariko kwa kugira ngo turaba gakiza ko uhagaze ku gakiza nyezina rero Imana wakurikiye agakiza wakiriye ikikurimo kiratandukanye cyane n'icyari kirimo ukwiye gukizwa narabibonye umukobwa arakijijwe byave yes kuko ntabwo ntagerageje uburyo bwose ndakugerageza werekana amafaranga sawa ibyo rero bitendege n'abandi bose amenye ko iyo umuntu akijijwe akwiye guhagarara ku cyo yakiriye ikindi nacyo ntibavuge uko ni buhuje cyeko nagomba kandi amaso ataha rero gushaka iki naje kuri wawe ndabatunge ari babiri ega jeni basaka yoba mbega uvuga ndavuga rero badusengere ba pasteur yitwa Frank kiragushitse atuga jaga muyoresha urigira imbere y'umwana ariko atazobivuga pe motive ngo amudemo agusenge gusa icyo nemeye gusa ndebe uyu mwana wanje wigumire hamwe ubare neza na Mesina nk'uko nabareze mugakurana ntimuze mwigire mutandukanwa nuko ubuzu bugoye ubuzu buragoye murabana kubera ubuzu oya muze mwabe murabana uko nyine ubona muri kuragira urukundo ruze rwabe uri hagati yanyu nk'abana muvukana ntuzobe mama wawe uko yakuze iwanje ukuze urazoraba iko turiko turabana uwo uzeri twese n'ijambo ry'Imana ngo ntiyitaye ku kahise kacu naho tuvugwa hejuru ariko biteho okubu mutama wacu je rero nayacenera mbandanya kubera ko icyo cyatuzanye buriya anye yego no mu mabanga nyene ndabona benshi ise wovuga
sha nashobora kuvuga narugenda ciye munsi y'ibirenge byanyu mumbabarire cyane amenya ngo abafundika afunditse wowe ko atashobotse ahubwo nta n'isoni ufise biranteguka ibi ni iby'umuryango dushaka twigire ibi ni iby'umuryango naho mutagenda burya umuntu umukozi w'Imana ahashitse ntashobora kugenda abona ikibazo kiri mu rugo atagihejeje reka tukiheze ntacyo asinarije muheze hanyuma ibisigaye duherekeze abantu babiri dede mariko hari aho usanga ugomba wihanigira ngo oya narugenda ciye mumbabarira cyane nk'uko mwabivuze mwaranabimenye naraje muri rugo mwirugurira ubutumwa uragenda butunzi waraburonse ariko urumva ko byose byagenda uko nabiteguye naciye mumbabarire naho munce none ugiye urumva ko yarumutanye n'umuntu urumva ushaka ucukwa kuri uyu mushinga nawe urumva wajirongera ubutunzi ubu nawe niyo ugomba kuja birazi urumva ucuvukudikira uri mutamu urumva ubuvukudikire kubera kubona izindi nzira zose zazi ego kweli ariko hanyuma rero ikintu cya mbere jewe ndashobora kuguharira saba imbabazi abo bana wateranije wese naciye mumbabarire naragufashe mu kutarumva uri rwaragusanga muri nobu ariko ndakwibwira imbabarire nsanze warasenye ko babarana gusa mama ndakwita mama nubwo wambujije gukwituma jewe nakubabariye kera nari ndabizi ni gake umugore w'umugabo wa papa wawe ufata neza atari mama wawe oya je nari nariyakiriye barabafata neza kiretse abatewe n'imihembi z'ibyo bintu nabyo usanga bameze neza kabisa ariko usanga zimeze neza abadamu usanga bameze neza bariho imbere z'amara je narakubabariye ngo igikere ngo iyo ugitere umugere bazimura gikoresheje ariko hamwe hamwe ubucunguruzi je ndashima uko wafashe rwose muko urabona kukarima bigenze neza nukuri uyumva amahoro ukuri urambabariye gusa ashinzwe ndakubabariye n'ubwo ugutwi wagomba uguce amakofi yari mu mama nukuri je ndakubabariye urakoze cyane abo tw'Imana ndaciye bugufi mumbabarire oya twe n'amahoro kizimutunganije n'amahoro mu muryango wawe ko twebwe icyo dushaka ni gutwara umukobwa twashimye muri rugo rero igihe nicagera umuhungu wacu akazogaruka tuzogaruka tumutware nta ngorane tuzobicisha mu nzira zose byose bicamo hama bigende neza abana bibanire ariko nawe ukunda abana ibi bintu byarataye agaciro by'uko umudamu aja mu rugo agaca yanka abana hasanze byarataye agaciro ibyo ntibikwiye kuba mu bantu basenga ntibikwiye kuba mu bantu bakijijwe ntibikwiye kuba mu bantu bubaha Imana kuko n'imivumo rero reka muduherekeze isigaye hanyuma madamu Andrezi haguruka nagira nje ndakubwira ijambo tutarerekeza n'abashitsi nuko ravuga rimubera ikibazo cy'isi n'abandi bameze nk'uko wawe bamwe bamuha mugendana ugenda ubabwire ati ugiye kurondera amaronko menshi aca kuziba amajwi oyo ni byiza uwosha azakurikira ijambo ry'Imana niyo nyishyura umuntu wese nuko icyo bababwira nuko urabona wowe washatse gukora ibi ariko abantu batari Imana nimutaba asenga aje imbere y'Imana arasenga